بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای دلوان دلوین. سلا و رحمت برکت دلوانیا خدا لسر و توانبه گلی هوال و گل نیجا جوجیزه این رساله نور ام گشتنا گوتنا 171 هوال şeytan parın. Şeytanın arkadaşları çoktur. Her biji şeriata pak u pakış, her biji adaleta ilahi, her biji yekitiya netevi, bila bimre düşmeni u dijberi. Yaşasın şeriat-ı garra, yaşasın adalet-i ilahi, yaşasın ittihad-ı milli, ülsün ihtilaf. Lezzet-i hakiki u be-iş tene de iman edeye u be iman edebe. Hakiki ve elemsiz lezzet yalnız imanda ve iman ile olabilir. Nexweşiya dilê gel lewaziya oleye. Bi xurtkirin û hêzkirina vî dikare baş bibe. Milletin kalp hastalığı zafî diyanettir. Bunu takviye ile sıhhat bulabilir. Divê mirov bi ibadetê xwe ewle nebe û hergav bila bi pirkirina ibadetê xwe bixebite. İnsan ibadetine itimat etmemelidir ve daima ibadetinin artmasına çalışmalıdır. Xweda alîkarê we tevan be ve de her du cîhanan da kêfxweş û dilşad bike înşeallah. Hefza we ji şerrê zaliman, bêbext û xaîn û fesadan bike.